da im posakame uspeh na našite šampioni vo mečot so starite poznanici Iraku svojevremeno koga Pelister igraše vo ona prva liga na bivša Jugoslavija. Se srećavaše često toga što ekipata na Aero Celje, koja сега ima novo ime, Celje pivovarna Laško. Iraku ekipata na Pelister godinava je zasilena, ki imame možnost da gi vidime. Svi ti igrači kapitene Šundovski go vidovte, Stefče Stefanovski, golman, Antonov, rezerven golman, broj 3 Nikolovski, broj 5 Zarkov, broj 6 Mirza Mamedov, broj 7 Konjavski, Uzbekistanec voredove. Jedan gol. Ovo беше teška pozicija za Pungartnik, no to i uspeva da postigne gol. No, već sve je gotovo. Konjavski, Aluševski. Aluševski tije nema revanšu da go igrat vo svoj grad. Salata je zafatena, se održava nekoj sajem, pa zato je igrat vo. Među rakometarite na Pelister i Celje pivovarna Laško su pobjeda na gostite od 22 sprema 23. Jedan gol razlika za gostinskata ekipa.